Gledate direktno sa Senadom Pečarinom. Poštovani gledalci, nastavljamo sa direktno. Tema večerašnje emisije je paraliza u formiranju BiH vlasti. Moji večerašnji gosti su Milan Šutalo, urednik mostarskog portala Dnevnik BA i kolega Asim Metiljević iz magazina Slobodna Bosna. Gospodine Šutalo, pretpostavljam da se slažete s ocjenom da su oči javnosti posljednjih dana vezano za ovu raspravu oko formiranja vlasti bile uprte u doktora Božu Ljubića, lidera HDZ-a 1990. Je li iznenađenje da je on ostao i pored vrlo unosne ponude od četvorke predvođene SDP-om, da je ostao u političkom savezu sa HDZ-om i Draganom Čovićem? Nije iznenađenje, ali samo jedna mala digresija na ovo mostarskih portalama i uistinu je redakcija u Mostaru, ali po strukturi naših posjetitelja, mi bi se mogli nazvati bosanskih portala, 60% naših posjetitelja iz bosanskog dijela federacije, 30% iz Hercegovine. Dobro, fakturisat ćemo posle ovaj EPP. U redu, ali što se tiče doktora Ljubića, onaj koji je pažljivo pratio njegove političke stavove, ovo uopće nije iznenađenje. Dakle, on je odmah nakon izbornih rezultata rekao da on nema mandat hrvatskog naroda da ulazi u vlast. Dakle, oni su... Gospodine Šutalo, za vas sam čuo da ste jako dobro informirani o političkim kretanjima u Hercegovini. Pretpostavljam da vam je poznato, ili mi recite da se varam, da je činjenica maltene poznata širokom krugu ljudi, javnosti, da osobno čak između gospodina Ljubića i gospodina Čovića, pa između čelnika dvije stranke koje oni vode, već dugo vremena postoji animozitet. Je li to tačno prvo? Postoje animoziteti kao što inače postoje animoziteti između stranaka koji se bore za isto biračko tijelo. Dakle, nema tu nikakvih novina. Pa je li sad čudo da oni ostanu zajedno? Ako je to čudo, onda je čudo što koaliraju recimo i SDA sa SDP-om, s obzirom da su SDP-ovci i SNSD sa SDS-om. Dakle, jer vi znate da je SDA plašila Bošnjake SDP-om, govorili su da je to povratak komunista i tako dalje. Ovi su za njih govorili da je to vjerska stranka i tako dalje. Pa sjećamo se šta je Dodik govorio za SDS i tako dalje. Prema tome, to je dio predizborne utakmice gdje svaka od stranaka, dakle, nudeći svoj program i nastojeći diskreditirati druge, nastoji ostvariti što bolji izborni rezultat. I to je sasvim legitimno. Gospodine Metiljeviću, slažete li se s ocjenom da je politička sudbina, barem za 4 godine, HDZ-a i Dragana Čovića osobno bila u rukama Bože Ljubića? Apsolutno. Mislim, ja nisam siguran da je bila baš ta ponuda. Vi ste malo prije rekli da je Bože Ljubić dobio tu ponudu. To je demantirano. On zapravo nikakvu ponudu nije dobio. Treba biti oprezan sa tim. Ja se ne sjećam, ja sam vidio, na jednom se počelo pričati kao dobio je ponudu da on može biti ono. Međutim, kasnije sam ja vidio da zapravo nikakva takva ponuda nije došla iz SDP-a. Oni njemu jesu nudili da on uđe sa njima, ali ništa konkretnije, ništa više. Dobro, rekli su Asime da je ta platforma otvorena za HDZ 90. Ne, ovdje se misli, pazite, iz Mostara, iz jednog lista je lansirana ovakva ideja da se Boži Ljubiću daje da bude predsjedavajući vijeća ministara. Ili čak Martinu Ragužu. Jeste, ali to je demantirano, o tom se radi. To je demantirano, to nije tačna informacija. Mislim da je njima to nuđeno i da su oni to odbili. Mislim da su oni to odbili jer je konzistentno Božo Ljubić cijelo vrijeme govorio mi nemamo mandat hrvatskih birača da uđemo u vlast. Dakle, alternativa je oporba. Onom što je ponudio Čović. Čović je ponudio sve hrvatsku koaliciju, dakle i njima i HSP-u. Ljubiću je teško bilo odbiti, koalirati s Čovićem na dva pitanja za koja se jedan i drugi zalagali u predizbornoj kampanji. Ostvarenje, dakle, političkim putem, odnosno zagovaranje u pregovorima ustavnim promjenama takvog uređenja Bosne i Hercegovine u kojem će postojati federalna jedinica s hrvatskom većinom. Vi to ne možete odbiti ako ste to cijelo vrijeme govorili u predizbornoj kampanji. Dakle, i drugo, promjena izbornog zakona na način da taj izborni zakon osigura da se u vlast izaberu legitimni hrvatski predstavnici. Dakle, i treći razlog je bio koaliranje u onim županijama da bi se zaštitio taj hrvatski korpus gdje postoji opasnost da on bude ugrožen, dakle u Srednjobosanskoj i Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Naravno da je bilo puno glasova unutar HDZ-a 90 koji su rekli, ne znam, Čović je ovakav ili onakav, izvarao nas je puno puta, trebamo ići u oporbu.
ali je Ljubić opet zaključio to je dio političke igre, političke borbe između nas, ali mi koaliramo na onom što su ključna strateška nacionalna pitanja, zašto nacionalnih interesa. Na istim tim pitanjima koaliraju u Republici Srpskoj Dodik i Čavić, ali se fajtaju u parlamentu RS-a. Dakle, o tome je riječ. Kolega Sanjin Bećarević je sinoć napravio vrlo zanimljiv razgovor sa gospodinom Božom Ljubićem i predlažem da pogledamo jedan kratki dio iz tog sinoćnjeg intervjua. Realne kategorije znači da se u Bosni i Hercegovini, pored matematičke, da tako kažem, većine, mora uvažavati i duh Bosne i Hercegovine, dakle da u tu koaliciju i na federalnoj i državnoj razini mora biti ugrađen većinski izborni legitimitet svakoga od 3 konstitutivnog naroda. Sve ostalo, vjerujte, je science fiction. Želim jasno poručiti i partnerima, svim političkim partnerima u Bosni i Hercegovini. Ignoriranje, odnosno, da tako kažem, uspostave vlasti na državnoj razini ne doprinosi sigurno integraciji Bosne i Hercegovine i napretku Bosne i Hercegovine. Ja ponovo želim jasno reći, mi se zalažemo za ustavnu reformu Bosne i Hercegovine koja će uključivati novu teritorijalnu i administrativnu organizaciju zemlje. I u toj novoj teritorijalnoj organizaciji apsolutno smo na stajalištu da mora biti jedna ili više federalnih jedinica sa hrvatskom većinom. Naravno i sa bošnjačkom većinom i sa srpskom većinom. I u tom kontekstu molim lijepo da se to što sam ja rekao pažljivo iščita. Ja ne govorim ni o srpskoj, ni o bošnjačkoj, ni o hrvatskoj. Dakle, federalnoj jedinici, već govorimo o jedinicama sa hrvatskom, bošnjačkom i srpskom većinom, što su, da tako kaže, i pojmovno i suštinski različite. Kakvu god mi... Da? Ja, recite. Podrazumijeva li to teritorijalnu cjelovitost Republike Srpske? Prva stvar, nijedno rješenje u Bosni i Hercegovini neće dobiti većinu, očito je u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koji će biti na štetu bilo kojega naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, šta ćemo sa Hrvatima Posavini? Ne, gledajte, doćemo do toga. Dakle, rješenja koja mi zastupamo kao HDZ 90 podrazumijevaju svakako Posavinu kao jednu cjelovitu regiju, šta god to značilo. Šta znači šta god to značilo, gospodine Ljubiću? Pa gledajte, što to znači? Ako mi govorimo o federalnim jedinicama, evo konkretno s hrvatskom većinom, naravno postoje teritorije u Federaciji Bosne i Hercegovine koje danas nisu dio Posavske županije, dio Gradačca, Tuzla i tako dalje, nastavljena i sada i povijesno hrvatskim življem. Postoje teritorije u distriktu, postoje teritorije u drugom entitetu. I ja bih ovdje parafrazirao dakle, jednoga svoga susjeda, dakle, jednog uvaženog profesora na fakultetu u Mostaru, gospodina Milu Vasića, koji mu je postavljeno slično pitanje. Dakle, oko toga znači li to diranje, da tako kažem, u integritet teritorijalni ili institucionalni postojećih entiteta. On prije rekao, u svakom slučaju, jedna logična teritorijalna reorganizacija, da tako kažem, mora poštovati pored etničkih kriterija i ekonomske, i geografske, i prometne, i tako dalje, i tako dalje. I zadire li to, gospodine Ljubiću, granice o kojima govori Milorad Dodik, granice Republike Srpske, granice... Da parafrazijam, završim u parafrazi. Tko kaže da Republika Srpska ne mogla biti veća nego što jest? Dakle, u tom kontekstu želim reći ovo. Sve razgovore sada, u ovoj fazi, treba maksimalno rasteretiti od tih pitanja. Gospodine Mitiljević, čuli smo i ove stave gospodina Ljubića. Nalazimo li se mi sad praktično u jednom ćorsokaku? Ko uopće može formirati vlast i na državnom nivou i u federaciji? Po ovom trenutku niko. Mi zapravo imamo dvije ponude. S jedne strane imamo SDP-ovu koaliciju programsku, kako je oni zovu. Ona je krnja iz dva razloga najmanja. Govorimo na federalnom nivou. Da. Ne, govorimo o jednoj ponudi. Dakle, jedan od pobjednika, relativnih pobjednika, SDP je okupio četvorku i oni su izašli sa jednom programskom koalicijom. Dometi te koalicije su, dakle, u ovom trenutku federalni
i to uvjetno. Oni nemaju nijednog partnera iz Republike Srpske, dakle automatski ne mogu ni pretendirati, ni formalno čak da pokušaju formirati državnu vladu. Imaju i drugi hendikep. Ta programska koalicija SDP-a ima drugi hendikep. On se sastoji u tome što zapravo oni nemaju ni potpuni legitimitet na cijeloj teritoriji federacije i ta vlast kada bi se formirala samo na nivou federacije, ona ne bi bila prohodna, da tako kažem, ne bi imala tu vertikalu koja je neophodna sa većinom, zapravo sa svim kantonima sa hrvatskom većinom, jel? Ona bi se svela na vlast, federalnu vlast koja bi imala nekoliko kantona sa bošnjačkom većinom, imala bi tu vertikalu i tu vrstu prohodnosti. Dakle, ona ima dvije velike falinke, mane. Replike. Jeste. Imamo drugu ponudu, ona je također krnja, to je dakle jučerašnji sastanak, šestorke. Oni opet mogu formirati državnu vladu teoretski, oni formalno, matematički mogu formirati državnu vladu, oni imaju 24. Imaju entitetsko, sve je to zadovoljeno, ali oni imaju jedan drugi problem. Ta opet vlada ne bi imala prohodnost, ovu vertikalu u federaciji i mislim to bi bilo jedna artificijelna, jedna vještačka struktura koja ne bi korespondirala sa realnim životom. Dakle, ne bi postojala ta interakcija između subordinacije, da kažem. Ne bi bilo čak ni koordinacije. Naravno, ona je važna. Ako radite neke projekte, vidjet ćete autoput da neka općina može zaustaviti autoput i da to traje 6 mjeseci, godinu dana, rasprava hoće li ići ovda ili onoda i tako dalje. Dakle, te obstrukcije su moguće. Nama bi bila idealna vlast koja bi se preslikavala na svim razinama. Ona tu mora imati, inače Bosna je nefunkcionalna, neupravljiva, komplicirana i tako dalje. A ovako, kada bismo složili vlast koja nema nikakve veze, kantoni, ovdje posebni HDZ-ovi, ovdje bošnjački sa SDP-om i SDA-om, tamo srpski, državna vlast jedna, federalna druga, republika. Mislim, to bi bio apsolutni haos. Ja bi ovdje isto... Evo, samo pitanje, oprostite, kako bi bila doživljena ta vlast federalna u Hercegovini, recimo, u kojoj ne bi bilo učešća dva HDZ-a? Kao anti-hrvatska i kao anti-bosansko-hercegovačka i ideološki neodrživa. Ali ako se ne dozvolite, samo mala reakcija na ovo što je kolega Metiljević rekao, praveći paralele između ove šestorke i četvorke. Ne može se tu napraviti, mislim, paralela iz dva razloga. Zato što ova šestorka koja se sastala nakon što se prethodno sastali, dakle, predstavnici, kako se kaže, srpskog i hrvatskog bloka, ja nisam primijetio kod njih intenciju da njih 6 pravi vlast. Naime, oni su pozvali na taj sastanak i SDA i SDP i ponovili su taj poziv za 10. siječanj. Dakle, oni nemaju nakanu njih 6 praviti, dakle, većinski, dakle, stranke koje imaju većinski srpski i hrvatski legitimitet praviti vlast sa gospodinom Radončićem. A kad bi gledali što radi Lagumdžija, onda bi to mogla biti nekakva logična reakcija na to što on radi. Oni su, dakle, u Mostaru, Tihić je to nazvao Karađorđevom, ali ono što su oni rekli u Mostaru, ja ne znam za koga u ovoj zemlji nije prihvatljivo. Rekli su dvije stvari. Prvo, potvrdili su opredeljenje da vlast u Bosni i Hercegovini, koja je država 3 suverena naroda, se može samo formirati od legitimnih predstavnika ta 3 naroda. Oni nijednom trenutku nisu osporavali legitimitet SDA-u i SDP od bošnjačkog korpusa. I druga stvar, uputili su poziv SDP-u, Stranci demokratske akcije, na razgovore u parlament BiH o formiranju vlasti. Dakle, ovi su to odbili uz nekakav neshvatljiv izgovor kako oni neće razgovarati sa etnonacionalnim blokovima. Prvo, to je nekakav pleonazam kojeg ja uopće ne razumijem. Drugo, nije mi jasno s kim će onda razgovarati o formiranju vlasti ako neće sa legitimnim predstavnicima jednog i drugog naroda. Gospodine Metiljević, ovo odbijanje razgovora od strane SDA i SDP o kojem govori gospodin Šutalo, kako gledate na to? Pa, dakle, mi govorimo o istoj stvari. Suština je u tome da ja govorim da imamo u ovom trenutku dvije ponude. SDP ima jednu
oni je zovu programsku koaliciju i oni nastoje sada da pod izlikom, dakle, da imaju jedan jak program i tako dalje, oni zapravo žele veće parče vlasti. Mislim da je to suština problema. Da SDP, iskreno mislim, da odbija saradnju sa dva HDZ-a iz nekoliko razloga. Jedan od najvažnijih razloga jeste ambicija Lagumdžije da postane predsjedavajući Vijeća ministara. Ako nema Čovića na tom mjestu u koaliciji, dakle, onda je njegov put prohodan. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da SDP računa da će sa Alijanovićima i HSP-om bolje proći u raspodjeli vlasti. Oni su objektivno minorne. To su liliputanci politički. Oni, mislim, on njima može dati jedno, dva ministarstva i tako jako neke sitnice, neke mrvice i onda bi značajno parče vlasti pripao SDP-u i SDA-u. Mislim da se radi, dakle, o jednom egoizmu na koji svaki ima pravo. Mislim, taj egoizam je legitiman. Pa svi se bore da imaju više vlasti. Ne bojte uopšte misliti da se neko bori da izađe na izbore da ima manje vlasti. Svi se bore da ima što više. Bojim se samo da su malo pretjerali u tome i da je tu suština problema. Ja ne vidim načina da se formira vlast bez praktično 6 ovih ključnih partija. Relativnih pobjednika, mi objektivno govoreći imamo 3 relativna pobjednika i još Čović, Dodik, Lagumdžija. Iz jednog drugog razloga to govorim. Dakle, nema veze sa privatnim apetitima i tako dalje. Šta očekuje ovu vlast? Šta je najvažniji njen zadatak u narednom periodu? Mi moramo uraditi domaću zadaću vezano za ustavnu presudu o Sejdić-Finci. Mi moramo imati vlast koja će imati 2/3. Ona mora promijeniti ustav. Za bilo kakav ustav, makar se zarez mijenjao, moramo imati 2/3. Dakle, mi ništa nismo napravili. To vam je u ovom trenutku, ovo s čime ide SDP, to vam je kao da idete sa nekim malim autom da provučete ogromni teret. Ne, pa ogromni teret morate ići sa šlepom. Ne može bez šlepera se to ne može prevući. I za ovu vlast, dakle, mi moramo dizajnirati vlast prema zadacima koji nas čekaju. A zadaci su ustavne promjene. Ozbiljne ustavne promjene. Ja se nadam da to neće ostati samo na Sejdić-Finci, da će doći, jer ima niz stvari koje mi moramo raščistiti ovdje. Dakle, možda nova ministarstva, nadam se da će toga biti. Dakle, potrebno je imati vlast sa 2/3. A kako je moguće 2/3? Evo, ti mi završite. Dakle, ako nemamo ovih 6 partija.